Banhira e tempo udang sempre foi impacto nebe negativo ba saúde público liu hamosu moras sanesang, moras diarreia, moras ispa, moras dengue, na moras kulit. E moras hirakne nia quantidade sem makas liu e a comunidade banhira udang monorai. Moras dengue, moras nebe hadai tusi vírus nebe lori hususuk inang honarang Aedes aegypti e Aedes albopictus. Precisa halo ação prevenção kodi halakon susuk dengue neknuk makanesang. Hamos katakatanki kabidong nebe maka ihabe e fakar no hamarang be nebe maknalihong inclui vaso ai funang e a fatin ka roda at larang e bidong at larang atunune sudenge labele morisba. Proteze itanihang liuhusi, coste repelente ba isin lolong, toba iha mosquiteiro, banhira iha tempo lorong, banhira iha sintomas isin manas liu horas ruanulo resing hat ni larang, ulung moras, mosu kafuak meang iha kulit, no senti koleng, balalais fasilidade saúde nebe basic ou dihetan tratamento nebe cedo. Moras dengue, moras perigo e bele oho ita.